Hagajingla kai Women Premier League hapring ka Delhi Capital Persia ek RCB aba pai shakana kajingla kai final ka RCB kala job ka tos bat kala jet ban bol nengkong aba pai shaka palit jet jong ka Delhi Capital ki thai jet jong ka kilala apni le kai bha aga bagilala aban kamai hadu ars pa Lions bat hap tang saw wicket na ki RP over bat ka target na banta ka RCB kalong ars pa Saurons nakishis pa RP Wolves Henry haba pai pat shaka palitit jong ka RCB ki thaitit jong ka kilala ban kot shakan ka thong ashwa ban kot ka RP over aga bagalala ban kamai hadu ars pa Saurons bat hap tang saw wicket nagi khat khandai point saw over bat kalala ban pelim ya ki thele kai jo ka Delhi Capital dan re wicket baleng bagan ka jing job ka RCB kala yo ban ra ka nam la du jong ka Women Premier League hakasin ka baar Agajingla kai French Cup round of 16 happening ka Starbucks Persia ka Monaco agajingla kai ka Starbucks kala khur ka nam job adin bagalala bat pelem ka Monaco dan laila ka way agajingla kai Italian Cup quarter final happening ka Atalanta Persia ka Juventus aba pai shakna gajingla kai ka Atalanta kala khur ka nam job adin bagalala bat pelem ka Juventus dan laila not Agajingla kai Copa del Rey quarter final happening ka Real Betis Persia ka Atletico Madrid agajingla kai ka Atletico Madrid kala khur ga nam job adin bakalala bat pelimsuk ya ka Real Betis hadu san lanon agajingla kai Saudi Pro League happening ka Al Akdod Persia ka Al Hilal haba pai shagna gajingla kai ka Al Hilal kala khur ga nam job adin bakalala bat pelimsuk ya ka Al Akdod hadu nriu lanon bad hagana gajingla kai Benzema oleh mentab hat-trick bad kawai ka assist bat kani kadai ru gajingla kai banengkong jom Benzema na ka klub Al Hilal baleng bangan gajing job ka Al Hilal kanang bad ya ka kerdan ka banengkong hakami ya ken point aga bagatam lai point ya ka Al Ahly ka badon ha kerdan ka baar bat saw point ya ka Al Hilal ka badon ha kerdan ka balai